Kurumjeri, ISTV Pau Ming Tabi Bisimbu Taram Nokjeri and the Pau. MLA Loken Yungi Tongal the Bompo Kakre, Sakang the Basingam Busta, Utlag German Sokle Kada Masire. Manipur dasu Aam Aadmi Party ki mapangal kankalagli numit mangani damio lising ahum hena mingchan kre. Amadi Impal jiri lambi asi biaro na sem bangamdre hairabadi Manipur sarkar na matam amade hekta sem na nabathorang lay haina Westminster Ratan Kumar hai kre. Pau sindung pisari. Republic Degi Mangoinana, Police na tongan ba mafam kaya combing operation chathaduna Jackson Torang local ingay cherakta Sangay Pro Mamang Lekay Deleba Nambol Kendragi MLA Lokengi Yungi Tongalda Sakang Dabasing Nangasi Ayuk Bom Pokayan Kre. Bom Pokaiba Duna Get Amade Yungi Tong Tongnaugi Mingsel Kara Akayatoy Tokpanatana Miyamata Asopan Yaukide. Bom Pokaiba Mapamadu Santri Ladiba Yungi Hek Makadani. Taudok Tokpam da Lampel Police Station Gi Oshiamadi Atayatopa Police Officer Kaya Changsindune Yingsin Kre. MLA Bungak Senaba Ladiba MRG Personnel Singa Pongdorpada Bom Pokai Kiba Matamadu May Laktaba Webana Kanagumba Mata Lakiba Madi Chentokiba Ukide Taudok Adu Kanana Chatan Kibanu Haiba Hosik Pabuyoina Chapchaba Kanglak Playtre. Pumariga Pumari Sai, Amamangan Sina Pahara, Maji Laktava, the Masida Pagi, Mois Tamamaga plan, Hadi Put the Lakatom, the opposition of the subsidy. The city sub report of the latest now. Hum of the say, can work now. Didn't work now. I'm going to pair pump the round in the say. Amaronda MLA Lokengi Yungi Tongal da Bom Pokai Hankibatom Buyaning the Fongtokuna, Sangay Pro upon Banupilup Nasintuna, Sangay Pro Duakan Mipam Chatakre, Bom Pokai Halambadu Kanano Sengdopio, Problem Pomnamak Waris Hanarkalushin Bio, Bongi Culture Tadoxi Haina Iba Placard Kaya Siznake, Bom Pokai Halambat Home Buyaning the Haina Nupiamana Fongtorki. Bom Pokai Aki a Kang Praja, Champaja, Aki a Kang Tuhan Basi, Tuhan Biganu. Bharat amasung Manipur sarkar ga su taunatuna santigi wari sanariba United Tribal Liberation Army utlagi chairman SK Thado amadi mahaka loinarakpa mioi ahum jiribam gi lengang pokpida sakhangdaba singna nongmaina kapsilakpadagi kadarma sire Thado masayawna ahum sokle Police dagi phangba pawda thaudo asi ngasi nungthil pung ani rom taba matamda lup asigi mukta khanda leba camp tagi jiri da pochai leinana bagidamak Karamada Punalakpada, Phyton Mayada, Sakangdaba Singna Nomai Kapsilakibani. Laikidrabamio Adude, Taikolon, Kasargi Lal Panidagini, Taudosi, Pauhek Pangbaga Jiri Police, Infalis Commando, Amade, Kungatari Subasam Rifleski, Apun Bakangbo, Mama Pamaduda Changsinke, Loinana, Asibamasung Asok Pasing, Jiribam Community Health Center, the Pukatuna Laikanaki. Makoigi Manunda, Amagi Pibam Diluri. SK Tadoga Loinara Kiba, Hengzana Fongdorokpada. Utla Robert ki mioi taret lomna eke yauna embusadu tarokibani nomai kapsilaba matungda makoi mapamadu thadoktu na chen ki hari Manipur dasu Aam Aadmi Party gi mapangal kankhalapag loinana district mari da committee semduna numit mangani da mioi lising ahum hena parties da mingchan kre lemhauriba district sing dasu committee semduna thuba matamda state committee semlagani haina National Observer North East in charge Habung Payeng na phongdokre Manipur Press Club da party asigi Manipur ge convener Thaudam Manihar amasung Naunaming Chalaklaba member sing yauna pangthokpa pawgi mifam amada Payeng na makataraduna thasi ki taradagi hauna January gi kungataruk fawba India pumbagi ming chanbagi campaign chatharagli basida ngasi fawbada mioi lakh henna ming chale campaign asida thamliba pandamasi member crore amani maruena Manipur dagi nupi ming chalak pahore lagliba lok sabha gi mikhalda party asna wangnungpo ki oina mirep thadokani masida karamba amasung kana thadokani haibadi warip laudri I have interacted with many people here common people. I think this government is not doing development work and they are not up to expectations. What I find is that Aam Aadmi Party is an alternative in Manipur. So I want to see that Aam Aadmi Party comes in the power in next assembly elections and serve the people and enhance the development of the state.
Works Minister Dr. Ratan Kumar Luchingba Kangbo Mana Impal Jiribam Lambi gi phibam chatuneng sinkre Lambi asi athuba matam da loishina ba minister na biaro gi miyoi singda khankre hiramsida report ma Minister gi khungsat aduda PWD gi additional chief engineer temba yauna ate official kya su sarugya ki Lambi asida leiriba phibam soklaba thong singi phibam su yengsin ki Makru thong mathakta mal yawba gari ama Puthaduna Lerambadagi Minister Kangbu du Turel Konung da Oina Lanthoki. Kudaki Oina Gari Satok Sasin Yananaba Makru Tongi Pibum Soklaba Mafam Sing Semjin Bahokre. Zeribam the Biarogi official singer minister ga Mifam Pangtokuna, Lambiasi Pibum Pagana Bakana Bagaloina, Lambiasi the Lady Batong Sing Semjin Naba Wapam Kanaki. Zeribam the Infal Halakpagi Lambida Makru Tong Yadabana Maramoiduna, Banduna Ladiba Gari driver singer Minister Gawari Sanakibada, Biarona Lambi Sembagi Tabaktoriba Sipende Habawapum Kia Fongdorke. Minister na driver sinki awaba Kangbagalona Atubumatam da Sarkarna, Lambi Pibam Paganaba Yamakana Honagane. Biarogi Colonel DS Samanna Barakamadi Makru Tongasi, Matam Kuidabana, problem Kia Mayok Nay, Tongasi the Pubaya Arumba si Sumnatangi Tan Taranipan Kaktani, Gari Kiana, Masidagi Hena Hapsinduna Tongasi, Lantok Lansin Taubana, Biarona Kudong Chadabakia, Mayok Nay Haiki. The bridge is 18-ton load capacity, but the load ton vehicle which you are flowing is more than 25 tons. We have been trying to tell everybody to restrict the load, but it is not happening. Transporter and Driver Council ke President Ranjana Haikibada, Garida Ton Masing Yamna Hapa Tabagi Wafam, Biarona Haifam Tokte, Wafam Koina, Manipur Prajada, Minambani Haiki. Pongas Havasida, Tuntramaki Tung, the Tebas Haji, Tunmapangi Tung, the Tebas Hagadamdi. Kuntrapu Musuai, Nipu Musuai, Adu Magi Tun Hen Porapadugi, check Toge, Natraga, Authority Canano, Hybrid Marilyn, Authority Tawai, Mari Santemoto, Ekimatungina, overloading Poropachim do Kogi, Pine Tawaya, Excelomaya, the leisure Madudi, another question never Madu Siga, Ponga, the Siga, overloading a Marisulin and Deva, Aduna Dumadi, Kanta Moina, Biarogi, Corona Haido, Madu, Sana Bayaro, Madu Maquina, Tadi, Dogi. Aduga hariba thongse moina matam changna yengjandaba aduga pot matik chaba afaba pot thamdaba amadi phaganama honadabadagi hariba thongse pura collapse ohen bane. Additional chief engineer Tembana Haikibada Atuba Matam the Gari Sing Lantopa Yahanaba Honagani Haiki. Pulapna yang Fakanda Masasi Kitang Fagan Hanabi the Hapta Mutisum Sangadrai Kanzi. Minister na Haikibada Lambiasi Biarona Atuba Matam the Kumang Sausuna Semjin Naba Maril and Bus in the Kangan Kre. Lambiasi Biarona Subangam Lori Hadaklabadi Manipur Sarkana Matam Amada Hector Sunanaba Sem Saduna Lay Haiki. Aduga Lambigi Singse Koi Hanatagi the Koi Mamangi Lapa visitagi the Panama improvement later. Karaga Hena, Akoi Susanova Maru in a Moina Mars, a Quina target Tamize, Masing Gamnana Hono when a Akan instruction, Pira Memoisu, Gamnana Honanina hiding. Abutment Sita Taurise, Masigi Abutment Taurisi, a quick belly breeze and Obama, Akoi Saga the Wood. Masigi Moy Biaron have around 2-3 months Kumba, Moy Lowgani. And Aquina target Toise, Mars, April is Womanum the day, Masima Luchenba. Same thing, Aquiki Barakisu. Aduga permanent Oina, Aqui structure Musulak in a permanent RCC brace. Aquina Sinapoma, the engineers in ready at any time. We soon and Madam de Masaki, the state key am solve interest someone else. I quick cameraman Sanjay Galuna and Pagdum Jariba Sunil Kumar, ISTV News, Imphal Jiribam Lambi. Sarmila Kanchi Harabadi, Manipurda, District area, Chanahalo, Devanihana, BJP President T.S. Avuna Fundokre. Wapamasi Party Sida Nona York Pamui Ani Ayaba Piba Made, Taramna Opaka Marilena Party Office the Pangtopa Paugi Mipam Amada, Mana Pundokibani, Paugi Mipamatu the Hanagi President M. Borod, Vice President Janglet Haukip Amadi Professor Gamume Kamena Chingba, Luchingba Singsu Saryaki. Nona York Labamu Singaduna. Tongmang Haukip Amadi Nongtombam Ibo Pishakni. Tongmang Haukip Indian Revenue Service Tajahi Kuntrahena Tabak Tautuna, Custom Commissioner Oiramamioni Aduga, Nongtombam Ibo Pishakna, Taubal Assembly Constituency da Anirak Hana Assembly Mikal Tengna Kibamioni. M. Borod na Afaspagi Matang da BJP gi Center ki Luchingba Singa, State ki BJP Luchingba Singa Mod Kenabalate Haiki.
President T.S. Saubana Afaspa Lautok Pahibasi BJP gi English Singani Taret ki election manifesto da yaukiba wafam ni ek asi Lautok Pahibasi asangba process ni parliament ki ayaba changi adubu disturb area sangdok tab Pahibasi di state government ki makutalai Nagaland da sangdok tabadagi Afaspa laikidre state asida su miyamna amade government na Sarmila bunushirabadi disturb area sangdok loidabani Afaspa pumlog lokthok paga disturb area chanahandabaga khenabalai BJP gi oinadi ahanbada disturb area lokthokuna Sarmila gi punsi kanba pami haiki ek asi lokthok pa haibadi parliament yogi adu ek asi manipur chanahandaba haibadi government ngame hojik Nagaland su ek asi makhar konmani entire Nagaland se Armed Forces Special Power Act 1958 chanabu kini haibu state given amani adubu disturb area lokthok panina disturb area like panina egasi adi basana automatically mangdera Nagaland da chanade adu already hojik Samila kanbalo organization puna mamata bilibsida Samila kansi habata ri disturb area ha tarukta samto kadoni haiba disturb area se ha taruksi amukta manipur government na tumile sala taruk hentu okanda jahi amma phara kanda jahi madai la tho di mutchal harom si jahi phara ko kanda amuk samtu isi maye kiri tha to samto kado se samto te jahi to masi la re tha to samto te adubu samto lo su mutte jahi amma bawdi jahi amma dagi henrdi aduna ne handakta disturb area jahi amma muk samto tha to bahar samto hai Armed Forces Special Powers Act Afaspa gi marumda miyam bungak sen bagi mingda ahenba security force mayam ama thajalagli basi miyam bungak sen bagi mauta ot neina bani haibasi BJP gi senior leader Prasad na khangjin ba phagani haina MSF ki cherol aman hairi ek asigi chaitheng phangli basi shupna tagi micham praja khaktani miyam bu ot neina ba semba ek asi lokthok pada karisu khananingai leite BJP gumba achoba political party amana wangang bada yamna mayek sengdaba nation ba manba wangang daba phagani Manipur ge ek asi lokthok pada national security da karisu akai bilai roi ek asina lising machamapal marifu dagi miot minai kaya leptana chathaduna lakle ek asi Impal municipal area dagi lokthokre adubu Manipur gi mafam atai dadi chatnaduna lairi lalawbagi mityang da yenglaga su ek asi chatnaba natraga chatnadaba thoina aruba wafam nate Manipur da natana hena irang laiba India gi atai state singdadi Jatnabagi wafam laite masina takpade Bharat Sarkar amasung Bharat talaiba political party singi akuba mityengna Manipur bu tokhaina tahaningbagi apamba leibra haibasi mek sengna khangan pam thui haina MSF ki cherolasna makatari Republic Day Thorongi Mangoinana Imphal West Police Commando gi DSP Commando Dr. Ibom Chana Lusingduna ngasi ayuk pisum ningom lerak amade pisum oinam lekai gi akoi badalaiba nupa sing kauthoklaga pisum lampakta amamamta oina verification chathaki mioi taram doi makhatana verification taunana ba singjame police ta sinakre Amaronda Imphal West Commando na North East dalaiba bus ki counter amadi akoi bada lalhauba leibra haina thibahumbagi thabak chathakre Manipur Sarkar gi Art and Culture gi Joint Director S. Bhaigana Luchingba Manipur Cultural Delegation Team ama Myanmar da pangthokadaba cultural program da saruyana na ba Imphal thadokre Department asigi Commissioner R.K. Nimaina ngasi delegation team adu Palace Compound da laiba Department asigi office tagi lamthaki khongchad adu gamari leinana Art and Culture gi Deputy Director L. Kishore Sina khongchad ase Myanmar amasung India ani ki marakta sagatliba cultural gi oiba mari phagathanaba honabagi manung chanba khongthang amani team asina tongan ba Myanmar gi mafam kaya da program kaya utkani haiki Asina mandle da ahanba show tawkani sida natana Beijing gi team amsu yauri masina koi Manipur culture si pictorial presentation ama maru oiba historical monuments things gi asigi photographs masigi exhibition ama tawkani akhanaba Manipur gi saktam tapya adu film kharsu kutum sakki maru show tawkani English Singani Mapalgi February Taratareta NSN IM Hatkraba Dr. Kishan Token Amade Rajen Gimihata Chenariba NSN IM Ge Hobson Ningshen Matik Jabadandi Pigadabani Haina Miat Asimatang the same Kiba Jesina Sinduna Makoi Ahungi Aroiba Matang Mangam Pangto Kiba Uripok Jairap Court Manaktangasi Wakan Mipam Chatakre
वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबा जेएससी की कन्वेनर न हाइकिबदा लागलिबा तांग तरागा निपालदा मिहात असि मतंगदा जजमेंट अमा लाउथोकदौरिबा सिदा NSNIM गी हॉब्सन निंगसनबो मतिक चाबा चैराक पिदुना तुंगी मिरोलदा पारा ओहेउनबा मरी लेनबा सिंगना होनगदबनी हाइकि जेसिना ngasiगी मिफम असि कौजरगा फुरुपचा खुदिमक सिंगा लोइनना ताना मिनबगी अदुगुंबा नुतमा कोइ लौजबनी जजमेंट लाक्तिंगी ममांगसदा दिल्लीदा अखोइना मूवमेंट अमा सिनबसु कोइ सेम साब पुंगोइ लोइख्रे अदुना आइना थाजै मदुदी इगदोबा जजमेंट से सोइदन ऐतिहासिक ओइबा अदुगुंबा जजमेंट अमा ओइगनी हाइबसि अखोइ थाजबनी ngasi ayuk pung mangarom taba matamda kawa makha naurem lekai amujaw leirak खुमन पोकपा कम्युनिटी हॉल ममांग लेरिबा कैथेल असिदा हैंड ग्रेनेड अमा थमलमदुना अकी अखंग पोकपगी थौदो असि मतुंगदा तौबिगनु हाइना सोशल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थादोरपा चेरोल अमन हाइरे कनाना करिगिदमक्ता बोम असि थमलमलिबनो मतुंगदा असिंगबा थबक असि अमुहन तौबिगनु हाइना चेरोल असिना खंगलकली नेशनल सेल्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुनंगसी इम्फाल ईस्ट के पंचायत भवन दा प्रधान मेंबर सिंगी ओइबा डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा MLA एन बीरेन डॉक्टर धनबीर लाइश्रम अमदी एडिटर गिल्स के प्रेसिडेंट MOB याउना मियोय क्याना सरुयाकी थौरम असिगा मरी लेनाना ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी सना जाउबन हाइकिबदा प्रधान मेंबर सिंगना डिजास्टर मैनेजमेंट की मरमदा खरदंग ओइरबसु खंगननबा पांदमदा असिगुंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगथोकपनि हाइकी प्रधान सिंह वार्ड मेंबर सिंह मखोइसिदा सुंबसी अवेयरनेस खितंग पीखरगा और मखोइदा मसिगी नॉलेज खितंग लेरगा अखोइना मार्च की मनुंगा अखोइगी गाइड बुक अमा इंडिया के दसु बसी लेत्री अखोइगी सेफ डिजास्टर मैनेजमेंट गाइड बुक अइना पुथोकदोरि सैदा लोइबक यावबा लाइसि पाबदा मोइदा हेन ज्ञान लोइनबा नुगाइनबा अदगी नॉलेज लेनबगिदमता अखोइना सिगी प्रोग्राम जथरबनी ऑल मणिपुर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की चही की मिफम पांगथोकपगा लोइनना तोंगान तोंगान बवारेप क्या लौख्रे हरि एसोसिएशन की चेरोल्सना मखाताना खंगलकपदा खुशुमन चांगनाइना पीबा ngamnaba डिपार्टमेंट की मियोइसिन होनफम थोई एसोसिएशन की चपचाबा फिरेपते मणिपुर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ना RE 2013 हेक फोंबगा लाउथोकपा हाइना लेपनख्रे हरि मथंग थागी तांग निपाल दा बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर की मिरेप ओइगनी हाइना लाउथोखरबा नरेंद्र मोदी इम्फाल दा लाकदब खोंगचत कमरी लेनना मियामदगी अंगंबा सेल की तेंगबांग लौनबा बीजेपी की प्रेसिडेंट TS चाउबन हौदोखरे ngasi party की ऑफिस दा डोनेशन बॉक्स सिंग बीजेपी की लुचिंगबा सिंगना अंगंबा सेल थादनरबा मतुंगदा प्रेसिडेंट ना महिला अमदी युवा मोर्चा की लुचिंगबा सिंगदा बॉक्स सिंग अदु खुशनखी लोइनना TS चाउबन पार्टी असि लाइरबा पार्टी अम ओइबना मियामदगी सेल की तेंगबांग नीबनी हाइकी फेब्रुआरी की तांग निपान के उपुंग तरा यौरक्तुना मणिपुर के अवार अप्पा लेरिबा मणिपुर अवार प्रजा सिंगसिगा उन्नदर वारी वटाई साबा माना भाषण पीबदु तौजगदौरी मधुगिदमक्ता ngasiदगे हौना अखोई महिला की बीजेपी मणिपुर प्रदेश की महिला मणिपुर बीजेपी की यूथ की युवा मोर्चा की अमदी सेल की कांगबू सिंह की ओइबा कैथेंदा प्रजा की मफम जगह जगह पुनमक्ता चत्तुना अखोई ngasiदगे इसको मतेंग पांगबिउ लागिबा लोकसभा इलेक्शन दा बीजेपी अमदी कांग्रेस नतबा कमन कैंडिडेट अमा पुथोकनबा होनरी अदुबु ngamdrabadi JDU मसा की कैंडिडेट पुथोकनबा थौरांग लै हाइना JDU मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट तोंबिना फोंदोखरे वाफम असिंग असि बाबुपरादा लेबा पार्टी असि ऑफिस दा पाउमी सिंग उनबा मदा महाना फोंदोखिबनी तोंबिना मखाताना बीजेपी अमदी कांग्रेस नतबा स्टेट असिदा लेबा पॉलिटिकल पार्टी तरामाथोइना मागी हाइबा वाखलोन थादोकनदुना अमता ओइबा कैंडिडेट थादोकनबा कन होनरी मसिदा यानबा पुरकपा ngamdrabadi सीट अनिमकी ओइना JDU ना मिरेप थादोकनबा फिरेप लौरे फोंदोके माना मखाताना स्टेट असिदा मई इसिंग अमदी अतै पोलम सिंग ममल का हेनगलिबसि शासन पारिबा गवर्नमेंट ना करिसु नाचुंगदना लैरे कारबार वाला सिंग गवर्नमेंट ना कंट्रोल तौबा ngamdre लाइफलाइन ओइबा नेशनल हाईवे कुंठागा तरेत लैबा कुइरबा थोंग कया सेमजिनबगी थबक पाइखत्रे डिफरेंटली एबल सिंगी अकनबा सेल अमंगसिदगी JDU की ऑफिस ता हंगदोकले मसिगे एडवाइजर ना MD हकीम ना ओइगनी कनागुमा सिंगना इसा की हक फंगनबा सेल असिदा लाकपियु अमदे मेंबर ओइबियु हाइकी पार्लियामेंट इलेक्शन असिदा कांग्रेस अमदी बीजेपी नतबा कमन कैंडिडेट अम पुथोनबा जनता दल यूनाइटेड न होनगनी लोइना मसिदा दल यूनाइटेड के पुंजरिबा दोल सिंग असिगे मनुंगदा करिगुंबा कमन कैंडिडेट सि पुथोकपगी सेक्रीफाइस की थौदांग अदो
पुनमंगना नाथाइदना सत्खरब तारबदी जनता दल यूनाइटेड सु इसागु कैंडिडेट पुथोकनी इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आउटर की ओइनदी वखलोन मानबा दोल सिंगा जनता दल यूनाइटेड के समिनदना थासी तरादा लांगोल चिंग द चथकिबा एविक्शन अदुगा ICAR मणिपुर गा करिंग बहिरम अमतद मरी लेनदे मधु स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी न चथकिबनी हाइना असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डी सरकार की चेरोल अमना सेंगदोरगली एविक्शन के प्रोसीड्यूर असी DC इम्फाल वेस्ट की ऑर्डर मगी मखादा चथकिबनी मधुदा ICAR ना यावरुब लेते हरी मणिपुर ड्राइविंग स्कूल ना चही तरा सुरुपक लोइनना कुनगमंगा सुबा रोड सेफ्टी वीक की मखादा हजारदस वेहिकल की मतंगदा ड्राइवर सिंगे ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट की मखादा सगोलबंद लेबा मणिपुर ड्राइविंग स्कूल दा पांगथोखिबा थोरमतुदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर BK शर्मा असिगुंबा प्रोग्राम सिंग असि पांगथोक्तुना मरी लेनबा ड्राइवर सिंगबु मतेंग पांगना होनरगनी हाइकि तमिल संगम न सिंधुना ngarang मोरे वार्ड नंबर 4 द लेबा सनराइज प्लेग्राउंड दा पोंगल सेलिब्रेशन कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थोरम पांगथोखरे थोरम अदुदा इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम MLA कोरुंगथांग ADC चांदेल की चेयरमैन लुखोची जौ यास की डायरेक्टर एन अशोक कुमार मापल सुबा साम राइफल्स की कमांडिंग ऑफिसर अनादी अप्रेया यावना तोंगान तोंगान बा मियोय कया न सरुयाखि थोरंग मरी लेनना तोंगान तोंगान बजगु इसेगी थोरम कया सुपांगथोखि चीफ गेस्ट होइखिबा मिनिस्टर गोविंदासना मोरेदा खुंदामिनारिबा कांगलुक खुदिमंगना नुंगसी चानना लेमिनादुना मोरेदा शांति लेमिना हिमिनानबा होनसी हाइखि ममांग चही सेप्टेम्बर 28 नवेम्बर 5 फाउबा सऊदी अरेबिया दा लेबा मेकादा हज जटपे याउरुबा मणिपुर की हजी 494 तरामना ओपगा लोइनाना हराउ तयामना चाकलेन चामिनबगी थोरम अमंगसी हतादा पांगथोखरे मणिपुर स्टेट हज कमिटी ने पांगथोखिबा थोरम अदुदा कमिटी की चेयरमैन MLA अमिन शाह मसक नाइबा इमाम अमदी मुस्लिम की लुचिंग बकयासु सरुयाखि थोरम अदुदा वांगांगलदुना MLA अमिन शाहना हंदा की हज खोंगचेत अदुदा चीफ मिनिस्टर ना अंगंबा थाकता मतेंग पांगबिखिबदुबु थागतपा फुंबगा लोइनाना हानगी ऑल सेक्रेटरिएट पासपोर्ट अमा हांगदौरिबासिना हज चटपसिंग अमदी मणिपुर की मियामदा अचौबा कानबा पिरगनी हाइकि पासपोर्ट की यामना वाबा गुवाहाटी दा चलगा मी थिनोल सिन तौबा लुपा पासपोर्ट लुपा चामा लुपा लिसिंग अनि खकी हांगबा हुनु मतम दा लिसिंग तरा खुनचंगबा अदु संगंदना बा नति सरकार नसु अचौबा अदम पॉलिसी मलौदना हानेगी असेंबली हतारे ब्लॉक अमदा पासपोर्ट के हांबरिने हेबसे मसिजो अखोय मेंगी अखोय प्रोसेस ऑफ पोनी मसिजो आया बबी मिना मसि यामना पुना नुवाइना को तौरने एक्सपेंस चलरोय हाजी सिंग अवा पीररोय मसिदगी हेन नुवाइबा सरकार मसिदगी हेन नुवाइबा अदम गवर्नमेंट नमा श्री इबो सिंहागी मखादा को लुचिंग ब्रेन मखादा चतरीबा सरकार पॉलिसी जे को याम थागली हंदक की खोंगचेत अदुदा अचौबा मतेंग पांखिबा सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट लेबा मणिपुर मचा नूर शेखना तुंगदा लाकदबा हज यावगदबा मियोयसिंगना अवाना कया थिंगनदनबा हज चटपकी गाइड बुक अमा मणिपुरी लोनदा फोंगदुना लेरे मसी निंगथीना पाबिरगा लाकबियु हाइकि इंडिया की हज की लाई बसी ममांग की चाहिदा लामग लिसिंग कुथरा दर लिसिंग कुन माथोइना स्टेट हज कमिटी में आम की थुदा ला अदुगा मरो अखोइना तोरिबा तोबा हज कमिटी की लाइबा हज लामग लिसिंग कुन माथोइ हाजी मखै सिगिदी अखोइ की कॉन्सुलेट जिदा जना कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिदा ना मखुंगोइना मखै की हाजी मखै की लाइफम ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट सिंग अदगी माइना यौरगा मक्कादा नत्रगा मदीना बिल्डिंग लेनबगी अरेंजमेंट्स में अदगी हज मतमदा मक्कादगी हज की मफम सिंगदा मीना मुजलिफा रफवादेन लई डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी थौबाल लायंस क्लब थौबाल अमदी CZI केयर फाउंडेशन का खुसमनदुना नोमगी ओइबा प्री कैटरेक्ट डिटेक्शन कैंप अमा CIC यारिपोक्ता पांगथोखरे कैंप असिदा मियोय चाटुकलोम लायंबगा लोइनाना मियोय चनीरोमना ngौदोंग लेरि हाइबा खंबंगमखि मिलालगी ngasi phongkiba mifam amana lol mayekna lamdam asida mapung phana chatnadriba phawba tokhai tadaba haina lup asi sembada lawkiba warep adu amuka hana chesilan khre hairi kanagumba lalauba sing amadi lanai lup singna mayek nungsibaki marumda mayek ki lanai lup singda mateng pangsinduna milal thugaina ba amadi mayek chattanaba loinana Jayet naba mana bahona raklabadi madu lebak yek nabani haina lawba loinana lebak miam da maming matha ka loinana media da lauthokani lanai lup singna me ki matang da school singda department singna class hangbagi ayaba piram labadi madu milalna akan midyang changani district singi JDO singna su me ki matang da lanai lup amana class hangba ayaba pitana ba piltauri milal sembada yaw kiba MMRC ngasidagi milal dagi lauthok bahai nasu
ngasigi mifamna yanakre hari Muslim singi apun balup ama oriba All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee na minority Muslim singi ay fana balokhalak pathabak singda miyamna mating pangbiyo haina committee ki convener SM Jalal na phongdokle hata dalai ba amsogi office ta pangthok pa pawgi mifam amada Jalal na makataraduna maidai pangal singi apun ba All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee laina kanagumba kharana Muslim pangal apun balup ama semle haribase miyambu chamam naba pohanaba honaba thawongni masi matungda tawbiganu phongdoki Asian Games ta gold medal laurakhiba boxer Dinkuna Kumal Lampak SAG hostel number 1 da laibi weightlifting sanaroi ama thasigi tarahumdogi numidang da tamthina phubadagi Caesar Hospital da pukhatuna laikanakre Laikan Naripi Sanaroi Asina Pungdorpada January Tarahumdoida boxing ki Oja Dinkuna SAG da lakpada Mahaki Kargi Mingselda Waikara Islami Haiba Wahaudage Mahakpu Ishing Haiduna Sanaroi Singi Mamangda Pukibani Madudagi Arum Haubaga Loinana Marakta Wantarakpadagi Hospital da Pukatuna Laikan Narakpani Mahaki Matakta Action Lokat Pinaba Mari Lenaba Sinda Wakat Kre Hausi Pawa Tabak Amata Lokat Palaitri Haina Penda Pungdoki ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯗꯨꯒ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏ ꯂꯚ ꯌꯨ ꯑꯔꯝꯂꯥ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯪꯅꯅꯦ ꯈꯣꯠꯄꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯗꯅꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯞ ꯇꯧ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯗꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯤꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯨꯕ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯐꯨꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯗꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯈꯪ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯃꯈꯜ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ Tuna Galam Gangmai Mapung Phana Pangthoknaki Thoram asigi mari leinana akoibada leiba maitai khul kayana pot lanabagi thoram su pangthoki Leisabe amasung pakhang mapung phare haiba thaubaina masak khangba loinana ani khangatuna jagoi saminaba madi numidangi matamda leisabi mari amadi pakhang mari chak khangbana humni chanba numit asigi mapung oiba thoram oiki thoram asi nirchakonda leiba dimtailong khuldasu jagoi saigi thoram kayaga loinana mapung phana pangthoki All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization United Club National Highway Kuntragataret Amadi Kangihu Ramji Kabui Khulna Punna Sinduna Gangai Thorongo Mari Leinana Pot Lanabagi Thoram Ramji Kabui Khulda Pangthokre Thoram asida MSCO gi President R Beni Poire Lemerol gi President Memchaubi Amuko gi President Dr. Y Manichu Saryaki Beni Chiruna ngasi gi pot lanaba sina matam amagi Tami Chingmi Anigi Nuxili Puladu Ningsing Hali Kumay Asina Lamdamasida Nuxichana Bapurakpo Resanu Haiki Isona Piba Zatia Duki Tawa Tumaki Hana Pula Karia Kazena Koi Kasan Kasas Jetna Pulaga Amaga Amagi Manunga Toman Bazati Orosu Kasa Masisi Respect Odaga Janina Hena Hanipusida Kana Chainaba Lewe Hase Sahitya Sebak Samiti Kaksingi Nipugatare Suba Mapokuman Thoram Pangthokpa loinana tongan ba Sahitya gi manasing lanthokre Kaksing Phoksupat Lekai Deleba Library amadi Information Center ki auditorium da pangthokpa thoram asida Aribam Chitreshwar Sharma Manibabu Likmabam Samiti gi President Nengkhom Dhananjoy Susaryaki Singjamairongi approach road sembana maramoiduna chakamari panba gari khudingmak thonga silanbada thingba thamkre lambi si semba loidriba phawba athingba silaikikani haina PWD Manipur Bridge Division ge executive engineer ge cherola mana khangali hojik sanamgi paw Ngasigi sanabagi pauda
Manga Suba M. Rabichandra Memorial Football Tournament ki mapu KFC Kanchipurna oikre. M. Rabichandra Trustna Sinduna Mamang Thagi December ki tang kungani thoidagi team kunga humdoina saruk yatuna chatharakiba Manga Suba State Level M. Rabichandra Memorial Football Tournament ngasi loisin kre. Loisin bagi thoramda Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.S. Lokeshwar, Langthabal Kendra ki MLA Karam Shyam, Kairao Makting Jila Parishad MD Salam, Kiamgai Gram Panchayat ki Pradhan ke Subhas, PWD ki Chief Engineer M. Lokendra Susaruya ki. Ngasi aroiba match ki sanaki bada KFC Kanchipurna RDD Wangkhaibu goal ahumamada maithi bapikre. KFC Kanchipur ki goal singadu Hitler, Roshan amadi Jolina, Kunganithoi Suba, Kuntragamapal Suba amadi Nipugamatoi Suba minita chanki. RDD Wangkhai ki goal adu Rajna Kuntra Suba minita chanki. Loisin bagi thorongga mari lainana MLA Shyamna phungdo kibada sana khonabana lamcha chaja thakshi khashi phagadali hawgalakliba naha oriba singna nisha sisinabagi mahuta hakchang phana lainaba sanabagi hainabi lainaba khonagadabani haike. Speaker Lokeshwar na phungdo kibada Manipur sports chawkhat ange harabadi club organization NGO singna achawba mating piba mathau tai phungdo ki tungda makong mathang taraba team singda trophy amade sel gi mana piduna pung thawkat ki. Impal West District Football Association ki makada Yaifalam Chinglu Pisum Ningom Lerakna sponsor tawduna numitara mangani chathagadaba Residential Football Development Program ngasidagi Pisum Ningom Lerak ground hawkre hawdopagi thoramda hana Minister oiramba Impal West District Football Association ki Executive Member L. Jayant Kumar, Vice President W. Mobicha, YLL Pisum Ningom Lerak ki L. Haridas amade Impal West District Football Association ki thawpuba singsu sarugya ki. Numitara mangani chumna chathagadaba development program asida AFC B license C license paiba coach sing L Devchandra Puthiba Devena pigliba angang chamaromda tambi takpigadori. Impal West District Football Association ge Secretary Guneshwar na phungdokibada association asina tongan mafam singda grassroots level da leiriba angang singi football development program kaya pangthoktuna afaba sanaroi kaya puthokre masi club amati praja singi chawroba mating nani haiki. YLL ki secretary na phungdokibada Manipur ki football masana hena chawkhatnabagi pandamda development program se pangthokpani haiki. Sikkim ge Gangtok, Mizoram ge Aizol madi New Delhi da pangthokadoriba humpuganipal suba National Championship for Santos Trophy da referee oinaba L. Prioberta, M. Ibungo, M. Nimai, M. Ajit amade Latif Ali khalle hairi. Makhoi thasi ki tang kungamari, kungamanga amadi kunganipal da report taunaba Amphagi General Secretary na khangalagri. Mizoram ge Aizol da pangthokadoriba humpuganipal suba National Football Championship for Santos Trophy da saruk yanaba Manipur gi team da saruk yarunaba sanaroi kun khankre. Khalaba sing hayeng ayuk pung nipal taba matamda kumalampak ki artificial turf ground da coach amadi manager da report tawranaba Amphagi General Secretary na khangalagli. New Delhi ki Jawaharlal Nehru Stadium da ngasidagi haukiba Manchester United Premier Cup ki pre-competition da Manipur ki mahut sinduna sanariba BMSC tabungkhokna Kolkata gi Mohan Bagan bo goal manga sino da maithiba pikre. Northeast Zone gi competition asida team taratarukna sarugyari. Hayeng nungthil ani suba match oina Ranja Gate FC Shillonga sanagani. LSIC Lamlai Nasinduna Lamlai Playground the Chathariba Anishuba Lamlai Kendra Village Wise 9A Side Football Tournament ke Nasi Sanakiba Ahan background da YDCL Pungdong Bamna YPF Yangang Popipu Goal Amasno the Mighty Pikre Anishuba Ground ki Sanakiba Dana BRYO Sanjan Bamna BYLS Sektabu Goal Homsino the Mighty Pikre Hayang ahan background da YYC Yorbung amadi SSC Shektaga sanagani. Ani suba ground da Lamlai PS amadi LSIC ega sanagani. Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Matang Tagi February Mapal Fauba Tim Mapal Nasargyatuna Chathagadaba Taramathu Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Ngasidagi Langtabal Public Ground the Hokre. Haudopagi Thoramda MVCA ki advisor CH Chauba
President T. Subol Amadi Mahotki Additional Secretary W. Bhaktara Susaryaki ngasi ahupa numita mamang chahi ki champion Cyclone na DSU Kwakaithel buran kunthra katare tamaithiba pikre Cyclone na hana betting tawduna over kunthra da wicket mapan turaga run chamgani funithoi lauki masigi pakhumda DSU Kwakaithel na over kunthra da wicket mapan turaga run chamga manga khak lauki match asigi man of the match Cyclone gi binoina takre hayeng Blue Hawk Kurai amadi Napsa kha Impal Sanagani. Blooming Athletic and Sports Union Kangabog na Sintuna Basu Ground the Chathari Bataratare Super State Level Open Devla Memorial Trophy Tennis Ball Cricket ke ngasi sana ki bahan mamesta SMYDO Sapamna AL Amin Lilongbo wicket mari damaiti pikre ani suba match ke sana ki bada Basu Res Kangabog na SDPO Palenbo run kungani thoida mati pikre hayang ahan ba match YA Palen amadi YBA Wangjinga sanagani ani suba match ta KM Kongpal amadi Lilong 11 ga sanagani United Brothers Sporting Association Mantak na Ideal Youth Association Kakching Bumaithiba piduna taramanga suba Sena Cup ki final changkre DSA Kakching makada Sena Athletic Organization sinduna Kakching YD da chathariba taramanga suba Sena Cup District Level Sub Junior Boys Football Tournament ke ngasi sana ki ba ahan ba semi final match ta Upsa Mantak na IYA Kakchingbu goal humamata maithi piduna final changkibani hayeng aniswa final match YPO Soramade SWC Waikonga sanagani Assam ki hojai da thasi ki tang taramapal da pangthokadaba Subhash Chandra Bose Classic Eastern India Level Bodybuilders Championship ta saruk yanaba Manipur ki sanarusing khalehari All Jiribam Sports Association Sinduna Jiri the Chathari Batara Suba Jiri Cup Invitation Football Tournament ke ngasi sana ki ba match ta Mar Sporting Association Kasar Asamna 7 IRB FC bu goal humama damaiti pikre Thasi haukiba tang tarukta mayumdagi thokibadagi thiba khangdana leraki binupi ama ngasi nungthel Bisnupur District ki Kumbi Police Station gi manung chanba Saran Konjin Watha lambida leba Dampi Reserve Forest ki jingdol da asibhak changoina fangle laikidra binupi adu Imphal East District ki Hata Golapati maning lekai de leba Nur Muhammad ki machanupe Sultana Begum alias Babi Kawi chahi kungatare lom sure mahak lekai adumakta dagi laikidraba Tomba alias Abdul Manan gi machanu Muhammad Sahidur Rahman chahi kuntra mangaga mayum panduna machanupa ama nupi ama leiraba matungda khainaduna mapamda leirakpa chahi ohmlom suri hairi Sultana gi mangak samda thangumbana len khibagi mafam leirambaka loinana mabukta thangna thinbagi mafam su leirami asi bhakchang adugi manakta I taiba utup ama thangi konthang ama amade nupagi asangba machugi phurit ama tarambadagi police na lokhatkre asi bhakchang adu Kumbi police na lokhatlaga rims ki mokta thamkre hausi ngasino gi ba ai ngasagi pau ICR Lamphel Patagi Phangba Paugi Matungina Ngasigi Khwaidagi Sakibagi Chang degree Celsius Kungamari Dasmik Mari Khwaidagi Ingbagi Chang degree Celsius Nipan Dasmik Shino Nusita Yawa Ising Manil gi Chang Ayukta Chada Mari Putare Numidang Wairamda Chada Nipugani Thoi Nongzu gi Chang Nil Hausi Maroi Pau Amhona MLA Lokengi Yungi Thongal da Bom Pokhai Kre Sakangdaba Singyam Busta Utlagi Chairman Sokle Kada Masire Manipur dasu Aam Aadmi Party ki papangal kan khalakli numit mangani damiyo lising hena mingchan kre amadi Imphal Jiri lambi asi BRO na semba ngamdre hairabadi Manipur sarkar na matam amade ka semna na bathorang lei haina Walls Minister Ratan Kumar na haikre ISTV na pisal pau matang salujere ming tabi basimba mukana khumjeri